limang bah man limang lam dayah man limang bak balai buat man limang je baca Quran. Nyo sabah keberuntungan bagi orang cik yang hanja baca Quran, anak ge je baca Quran ge hoi. Hanya igata ban limang pegat tiket, pegat jadual. Jadual pu ayah jadual sampo bro rumah. Kan jadual rah piring rumah. Kan jadual pergi rumah. Kan jadual rah bajai dan kawamak. Kan bah gerah bajai lemak dagu tim rah lemak. Bah ayah yang tukang sampo bro. Bah ayah yang tukang oi kun me aku bereh rumah. Igata pu urusan and dua gata pegat jadual ayah hanjit baca Quran. Tak baca le kata bah ayah dengar. Yo cukup hero mana? Nana gelimang malimang je baca Quran. Goi geyo pegat jadual. Nyo leuh abang baca Quran iku ayah ber. Upu ayah hanjit baca Quran. Ayah menuk dengar bacaan Quran yang kata baca. Untuk jadual leuh asal adik ber. Leuh maghrib adik lemboi nah ber. Leuh isya adik lemboi limang ber. Leuh subuh adik lemboi amara tak melingku ke kau. Ada lemboi limang leuh subuh apa? Yang punah lemboi put leuh isya. Ya kan? Yang cukup lega yang menang terpegat jadual. Walau drawat ayah hana tatu baca Quran. Tetapi munyo tatem dinga bacaan Al-Quran yang kasabah ke si. Kadang-kadang kita yo kasapu karabun anadu takalan le. Yang kepegah dalam kitab wa yang bagi liman lam yahfaz kitab Allah. Orang yang memang hana mampu dukalan Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran secara langsung, baik karena geknya tuna netra, karena cedera mata atau sapu atau rabun atau kahana dukalan le, ayu kasira min istima'ihi. Nyan belele gedinga bacaan Al-Quran.